Dia ngelus-ngelus. Dia ngelus-ngelus terus tuh. Jenengan sinten? Astagfirullahaladzim. Ini mukanya banyak belatungnya, coy. Dia hamil. Dia hamil. Dia hamil. Megangin perut terus. Hamil dia. Hah? Mukanya banyak belatungnya. Mukanya banyak belatungnya, coy. Astagfirullahaladzim. Nyuwun sewu, Mbah. Mbak. Namanya jenengan sinten? Tahun pinten jenengan? Nah niku hamil niku kados pundi niku? Hamil, teman. Saya bahasa batin ya sama dia ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Mukanya. Belatungnya. Belatung tok. Anak susune. Astagfirullahaladzim. Anak susune. Dia hamil dia. Hamil. Astagfirullahaladzim. Oke. Yes. Oke. Nggih. Ya udah, kamu tak doain ya supaya biar kamu tenang ya. Ini katanya ya. Dulu tahun 1962 dia hamil dibuang di sini oleh pacarnya. Mukanya hancur banget tuh. Banyak belatungnya, amit-amit jauh bayi. Astagfirullahaladzim. Dia hamil dia. Dia hamil, coy. Dia hamil. Namanya dia Wajem, coy. Namanya Wajem. Namanya dia Wajem. Astagfirullahaladzim. Oke, saya doain kamu ya. Supaya kamu tenang di alamnya ya, teman-teman ya. Oke. Saya doain kamu supaya kamu tenang di alamnya. Duh, lilinnya malah mati, coy. Astagfirullahaladzim, hilang, coy. Hilang, coy. Hilang, astagfirullahaladzim. Hilang, coy. Dan ini hilang, coy. Astagfirullahaladzim. Wajem namanya, Wajem. 1962 meninggal di sini. Hilang, coy. Tadi kemana ya? Wajem. Wajem. Wajem, kamu di mana, Wajem? Ini saya pakai flash nih. Wajem hilang. Ya, Wajem ya. Hilang Wajem, coy. Wajem hamil 1962 katanya. Wajem. Dia. Wajem. Kasihan dia, coy. Ntar dulu, oke. Saya doain aja ya, teman-teman ya. Mohon doanya semua ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Adam alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sumalirohi Ibu Siti Awal. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumalirohi Wajem bin Fulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma firlaha warhamha wa'afini wa'fu'anha. Semoga Wajem di sini tenang dan nggak mengganggu warga sekitar sini lagi. Amin ya rabbal alamin.